Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadian bagi dekat jangka Khasi Students Union, kelab hak top kerteng bantap vote nika electoral roll jangka Nong Thamai constituency. Bakaladan ka jingkiu kansan hak jingbon ki Nong Thap vote kamtam na kathan madarting. Ka KSU Nong Thamai circle kalawan sakman bantukalar halor nika kam. Katkum ka jingjurep ya ka electoral roll ki Nong ilam jangka KSU Nong Thamai circle bat ka madarting unit. Bahadian beradab kami yaki kerteng hak top jangki light liki blok. Hamadarting lasem balami kerteng tam hadu ndrus pak sapo tam ngot nakaba mensua bat kebaling ngwa kalong ba kajingyo epek kini kibreu wat kino penya chnongru kim dan jing tep ni itu ya kita kibreu hamadarting kidan nyotuli ki blok baro kumtala anta ba kibreu kibalayo epek nakani kasnong klem dayo jing tep ne kajing itu da ka borsnong lese kala bankot palat ajar ngon halor kani ka kam ke KSU shan kansela ikendo ruyu chief electoral officer jong kajela ban pam ke jing pensai ba kumno ye kini ki kerteng la panrong bat shan ha ka top kerteng thap vote jong kajela yang ke KSU Sengkemeru nila pendang no nila khang no iki facilitate center di babu haki office DC haki subdivisional office paper nama bang nitip syai ba kanumla kamera ya kajing berpensisa ya kini song la di balong genuine la di beri langsuan bagi nyo ya ka ipik te hawai dai bakata nakaliang jong kaseng hadian mangilai ia ka jingkiu jong ka voterless akan dikasnong te ngila jawab jingtip ngilai persang ban yo ya kini ki electoral roll bagi nyo ya ki kerteng di batmai kanungot ki ba la thep thamai te hadian mangilai i ba tang ni kini ki lai li blok ru ladon gumba ndrus pa sanpho ndrus pa ndropho te ladangi khenlang bat ki wei ki blok le se kala ban cross ya si hajar khat aspa ro te nakaliang jongi ngila persang ban ya kran bat ki rang ba dong ki bedon lang nis ki trisnong mentala RTU laiteu dengan dia pendai akan berkom ini le te ngila yo ikini ki electoral roll bang isu prenau hadin mengila yo ikini ki electoral roll ngila sam ki rang ba dong bagi verify kino video tiba lan komen na kirang badong bat kino tiba klam ni kono ndai klai sai kidar hi hangne ba kibon kiba klam rekomen na kaliang jong kirang badong na kaliang lokasno ndai kami ka kerteng jong kiba iyo ya ki epe de na kaliang jong kaseng ngibu ka jingkeli ya ki rang badong hakano karukom kali jong kumi namar na kaliang jongi hi kaseng kabayang hakanong rem nak menta ban khangla ya kajing ban roi kajing rung klep jong ki mender lada kalong hakani kerkom khamtam snong marating kabangi menta mender bat try muluk kila jani rangkat rangi ken kom sensas de menta kabangi ya kendu ya kren ya plijumot orang ba snong sekitri snong bikini hirang badong kidong ba em kalong kabom la priang nak liang jongi kaseng ni la priang kali kalong bani kapani ya kajing telot terikam jaka election department ne ngina ngongsu namadang haki ki bensau sanna berada pro ngidangwan bat media hi bangi yo jintip ya ki biaru be kilek saki yang kimlek rengba kasnong re kilek saki yang jong kini ki brio ban revise dan ban chat ya ki EP dengan yang jong ni apa sangi mardor bat kita kadang kekam kabang nilai keren nadut mensua kamde kekam kaba kaba thamai kan di nakaliang jungi mentangi kwa ya kidang wadong ba kin pensha halor kami kapang ba kumno kali kiu hadu ini ba kumno kini kiu ki bondon ki ba klemyo ya recommendation naki ba naka dorbar sunong itu kiligo ya kan de nakaling jungi kumki rawatang lai blok kini rawatang yela istomi ban khanglat don tang katu kan ni bola don yin bat ki kini ki pa bola don ipik di tang kita te bat ka an komsha iya pelai te karukom pelai tengilai apa no khai ka bar certificate bat kano badai ka dokumen di badan maki bat ka voter ID chomki kmi pa ka bola jorong punta nadam tang issue recommend pan kha shawara masna te nakaling jongi te kade tangkata lain nang ta te
nai kiyo manaw ba penle te ngim tipsho te kumbai manta te kum kaneka kabala don ngila yo kaneka butar lis ang ni ngila naima shisha laima sabapala te soko we kaba ngakwa banong lese kade kastia jungi wala sole ranya ru kata babun kini ki khlajai habangi yapan kum kakot kasla kum nong sangwa ki wan tingi yapan bai kakot kasla ban yo ban sangwa yapan kum ka voter ID nakachaka bawan ka police verification no OSP te kum ka PRC ter te iong ba ka voter ID sesnong jungi testom ba ban yo de nak tarau ki khamsu shani masole rahin do kata de kastia tungi kade bare lada ngin ya kelum lot kan badon kini ki bawan de ni ki tresno ai ngin ya shong ya sa anong rem na PSU kade ngin sakriho ya kari ba jai benrio hakinong rem ba pilai na duk na nyopra adu kan menta bat nakaliang jong ka central body yang idang men hakini kisni shwa ka election arna lebna la penmi daka pendon i ba msya ya no ban ya tersum kiti lang berka sanjima na dekum kaseng kamdon i ban kanika kamnika political issue ka political agenda lada kalau pemta kemud kanika jingya kajing kot jungi press kalde na kamchwa ringi sutu lada ni kot kamchwa ki political party kila penkelap political agenda ya kani ndrei ka kum kaseng kani nyimkwa ba kani ka isu ketika kadauba jong kajak benriu kajingsha hiatma ka bajarjar jong kajak benriu lengba ka ipik lengba ki kaurusan lengba ki kinu ki jingwan jong ki mende nyimkwa ba kan longkumta bat nyimkwa ba ki kan kala ka political agenda lani ka political manage jono na kata-kata mentakasni ni koru badai ka campaign kala kod dia mundan su mono ki tek political party ki bensum kabu ya ni namar bakasang ka bayang ska makanong rem na ka menta ka jal benrio na ka menta ka longdien ka mandien ngasno manong ba nile ya kani kadai hakanong rem jong kaseng na ka menta kanong rem jong ka song sengan kam tam jong sno marting kumangala patai pi mene ba dadang yanjor ya kajing ya kasansas ki barjala bat ki trai jala lajang ya rengka ke mentala da kini teknik ki katsau katam sta yo ka tipe yo ka kapcha sei kan koi kalau we jo kinong song sno jong kasno marting la datang i sno marting minum la ban te lakam ya kajal bende sing kente ya sedang sa nalak sno ban salah unte lakam ya kata kain vlog haka beri ni traffic